Tradicionalna priredba povodom 8. marta za sve osobe ženskog pola kojima duguju zahvalnost iz nekog razloga održana je i ove godine u izvedbi korisnika dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju zračak. Uz niz recitacija, muzičkih komada i sa mnogo ljubavi i radosti ulepšali su dan svima prisutnima. Danas smo se okupili povodom 8-martovske priredbe, odnosno 8. marta, Dana žena. Korisnici dnevnog boravka Zračak su priredili priredbu za sve mame i dame kao i prijatelje, odnosno prijateljice ženskog pola i na taj način da im ukažu zahvalnost. Priredbu smo pripremali možda 20 dana, nismo imali baš puno vremena, ali nadamo se da smo uspjeli u samoj pripremi. Veliku podršku u pripremi 8-martovskog programa pružaju i učenici volonteri osnovne škole Dimitrije Tucovića iz Čajetine. Pripremali smo se oko mesečak dana, pripreme su tekle dobro, vežbali smo razne recitacije, glumu i na kraju smo mogli da vidimo i koreografiju koju smo spremali. Nama je drago što mi njima možemo pomognemo i što smo im od neke pomoći i mislim da je njima drago što možemo mi da se družimo sa njima, što imaju nekoga ko može tu sa njima da bude. I često učestvujemo ne samo ovako nekako za prired za 8. mart, nego i obično učestvujemo i u kuhinjicu njihovu. Hvala vam što ste došli i srca vam 8. mart. Mi smo iz Zračka spremali čestitke, poklone, cvetiće, svašta nešto. Na samom kraju svečanosti gostima i učesnicima podeljene su praznične čestitke nastale zahvaljujući maštovitosti negovateljica i korisnika Zračka, a za sve prisutne pripremljeno je i posluženje.